Pois aquí comeza, queridos amigos e amigas da Senda do Mucho, a preparación de este percorrido medioambiental, salientando esas veleidades que ten un LIC, unha zona como un LIC, lugar de interese comunitario, e tamén un CEC, zona de especial conservación, como é o río Tea. Esta zona de especial conservación do río Tea, lugares de interese comunitario, como xa digo, son espectaculares. Toda a súa franxa de bosque autóctono que acompana o senderista alrededor deste percorrido interpretado é espectacular. Xa estas vagas de calor aínda perduran, pero van en declive cara ao outono, pois o vindeiro domingo 1 de setembro, cando imos facer este percorrido, pois iso, entramos no mes de setembro, de aí a 21 días xa temos o outono en riba, como fechas. Xa veremos o clima como nos vai, pero agora aínda nos podemos pegar un bo baño mentres sufrimos un poquinho esas vagas de calor aínda, tamén pasear por estes bosques umbríos de abeleiras, amieiros, bosque de ribeira en xeral e tamén grandísimos carballos. É un auténtico tesouro dos nosos bosques. Así que nada, convidamos vos a que iniciedes con nós a preparación deste percorrido, que lle botedes unha ollada e vos animedes a vir o vindeiro domingo 1 de setembro. Nos estamos comezando xa camiño. Imos alá. Place this mark upon my brow. Don't you do it now. I will water this thirsty heart with tears of healing rain. I'll learn to lay this burden down and never shoulder it again. Never again. I walk a tightrope
stretched between my hope and darkest fear. And though I look to Qué find, gustito, ¿eh? too often I've been blind when love drew near. I try to hold life lightly, yet I step with a heavy tread on this road which I've chosen, down which I was led. I will lay this burden down that I have carried for so long. My own hand placed this mark upon thy brow. Don't need to wear it now. I will water this thirsty heart with tears of healing there. I'll learn to lay this burden down and never shoulder it. Queridos amigos e amigas da Senta do Bucho, escollemos este lugar para despedirnos de todos e todas vos ata o vindeiro domingo 1º de setembro, no que vos guiaremos ao longo deste lugar maravilloso, deste tramo do río Tea, cheo de elementos históricos de gran valor patrimonial, e tamén con algunha lenda que outra, como é esta que ten a ponte de Cernadela, pero non me la vamos contar agora. Agarramos por todas e todas vos o vindeiro domingo 1 de setembro. Así que nada, xa sabedes, aquí vos agarramos con moitísima ilusión. Ata logo.